Om Swastiastu. Dan dia Purnamawati, perwakilan dari Desa Adat Bualu, Nyarengin Wimbekare, Masatu Bali, Paikatan Kerama Istri, Ring Rahina Mangkin, Garjita Pisah Manah Titian Riantukan Sampun Presida ngewakili Kabupaten Badung, Ring Wimbekare Puniki, melalui latihan yang sangat-sangat disiplin dan sangat-sangat ketat dengan pembina-pembina yang luar biasa yang dari Kabupaten Badung, menjadikan penampilan saya yang hari ini. Semoga hari ini bisa memberikan hasil yang maksimal untuk Kabupaten Badung. Om Santi 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 Ho. Badung hebat. Nah, kini mare meme deman. Nah, dan luhungan jani pianak meme makajang suba mepunduh dini. Meme kalau metakon nih tugas tanggal 14 gas nih suba nyoblos. Suba nyoblos ke TPS. Nah, jani ada masih meme metakon pianak meme dini memen ceningnya suba coblos. Wih, nah kita wejak cuma nage nak mencoblos nah. Tugas tanggal 14 tu jam liu tu leh meme nak cenik nak 2 bajang beli coklat. Tugas saya tanggal 14 tu hari Valentine tu. Oh Valentine. Nah kita nyen malu ne jani meme mai lah karma satuan meme ni dua reja adelen unduk ni duung kuning di ngahana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kejo na mare kanggo cekanti kinceng jet memeng orang Om Swastiastu. Nah, ada kone ketuturan satu bobotoh kembar madan ibu dak. Geginane cuah metajen dogen kanti kedua desa tui cuah ia bobotoh memiut. Nah, duga seibidan ia ngelah kurungan tuah dadua sake wala sesuka te pepesan ia menang metajen jangan liunang kon ia ngelah siap tu sing ngitung pengarga mahal cek mekejang belina. Oh, ada siap uang kas gading bangkarna. Ada masih siap uang kas aku pak. Tuh doa siap ane mau las utama. Tuh siap ane mau warna putih. Sake wala di kampene dua besi akade bulune ane mewarna bara gading buen sado sisik batis ne kelong buka kade ide ne teledunginya mata ne linglang sake wala buwe maya dan ngarip do ne nompurin. Nah, kedo keutamaan ulah siap nih pudak ken nangi pudak tu sing sayang jika dirasa sayangan siap nih bandingan teken kurang nih. Nah, keceritayang nih jani ibu dak melah kone kurenan sedang beling gede ya diaston kurenane beling gede jek sing suut nyampatan tai selek sanje lemah petang jek tai dogen sampatan. Nah pangi dedane uning ke uleng mare bangun pesemengang sube ngundukan siap ngepuang siap mandesen siap buen manine lantas medesen siap. Nah uning kan medasen siap. Uning kan medasen siap. Medasen siap dulu ire. Mogocel. Bensada nuto siap. Apa anon anaknya nuto siap? Ada nganggon tuong poka.
nganggo ulat keteko ben sadu pi mamahan siap nih pudak kopi nawa pesan ada ngamah kacang hijau jagung seraya seselikan pi agak tadi siap nih pudak tuh itu wahi siap aneh sih dan nyiapa kena nih ibu dak. Nah keceritaan nih Jani ibu dak kone lakar luas kemumet aja ke dacang bukit ngajak ia juru kembar ngajak ia tukang doh ben sadek kompek nih mesal modal misi pipis kanti sing kidang nekepet. Oh, aduh peselaka misi masih perak gemprong ben sadep pes bolong bengol cak sing kagum. Nah setondene ibu dah luas aduh kone pebesen teken kurenani kini kone pebesen nih Yon mau ke malu yan. Nah Dina nebuin mani beli lakar luas metajen kemunyen ke den bukit nekene lantas nyai beli gede buka Jani sekan Jani beli mopi tutur teken nyai beng-bengang kupingi sekenang yang ngeresepang be. Nah yen muani de lekat pianake melahang miara pangade lamun berarti sentane pangade ngewarisin dedeman beli nih tadi bodoh sake wale ya lo telekat di anake jagda dari lebih ama pina jag peragat mati antak tuh bang siap kubrungane ngamah apa kerana wakil sing demen ngelah pianak lo apa nyai nawang idewek tuyung kedenang dogep subel lantas ya baca liu anak teke mangguran lantas ya ngantek bisa gani memanjakan bijak lacor ngelapi anak lo gitu nyen pangnyai nawang gitu nyen pebesan kuren ibu dak teken kurenane. Nah, nih Jani kengken, lanturang meme malah satu aneh. Pih, yang meme teh ngelakukan cara ibu dak, jalan ada meme. Nah, gitu. Nah, gelisang satu enggal, nih Jani ibu dak kone subel luas metajen, jak marah mau ketelun iya luas, saget lekat kone pianak nih, bensade lekat elun. Meh. Adik kene lacor titiak manu madip jak sing ambat sedih kingking meseselan kone kurenane budak lantas aja ke kone pianak nih kemu ke jumah dadong nih lakar king sanang marah nekat itu maka siap kone memeni la anu kapo abang nyai mai celo dewa ratu Jepang nak puso aja ke mai dadang ngajak tuh cek kini cucun dadang nah dadang yang ngadanin dadang nih tuang kuning deng nyen malu nak kengken nyai teko mai meleng aduh meme kene nyen ondo keme ada nyen pebesan ibu dak orang nanya nih cang kematian pi anak nih lo bang kone siap nih ngambang me aduh nah cetet nih meme nyan malu ngajak pi anak tiang ini nah kengken meme Jepang maurep kan pi anak tiang me boy anu kengken jauh meme ngelah mantu segar apa mantu bodoh totonan
Nah memangnya ngajak malu cening momo kalai ning wedang nyen main ngabang nyonyo mang nyonyo nah momo kalai nah gitu kone laut kuranane pudak ngenggalang ia mulih takut teken pia kuranane super cuma puih mare duduk panumaya bukedelun saget mecelek ibu dak teke Dudu ya kalah pipis ni telah jor maning matane sumrah nakonang piana nih oh yan apanya piana ke yan yang cara beli jok subuh pasti muani sing benar kita yan beli piana kelo lekat beli subeng yang bang tiang siap beli ngama pada mau bedek beli kokoryo piana nelo lekat ken saranga cuma dadong nih hari-hari ni dogen tak bang awake kokoryo lo dengar punya siapa lo saja kita lo saja beli weh pobab nyai bandi nyai ngelepasin pebesan wake nejani aleh ngalang pianake ajak mulai kau mati ya ngalang kone kurenane pudak ngaleh ni tuang kuning saget dapet tangan ni tuang kuning super jegek sergap sarwa busana lantas ngenggalang kone ajakan ni tuang kuning mulai marana kat jumane jong ngenggalang ni pudak nyomak pengiris laut nyangkol ni tuang kuning ajak ketemu ke tengah halasi nekat di tengah halasi jodoh banget di bongkol kayu nih dan samandana saget ada dari olas sane nyaut nih tuang kuning der silurina aji ke depok itu lantasi budak memotong pitu sahasa nyacah ke depok entokan tidak ada laut dia mulai banget siap nih mama nah cerita yang dijani siap nih pudak telah korne mati ulian nama gerubuk lantas si pudak tulung dewa raju pianak mati siapa bakal pipis telah udang liu jero dah jalan tolong jero tolong ada tumben masa tu bisi kecas kene dak ngencah nah gitu kone ibu dah itu lantas ia yang setor ia nyakit hati ngemasin ibu dah mati nah pianak meme jak mengejar di ngahangi meme jani mau besan lo muani lanang istri piana iragani ento nak patah pesuwe cani yamu widi ni jani sekan masih meme membesar sampunangnya nulat do pari laksanane budak dadi bobotoh tapi malih nih cerek ini ngelah cita-cita dadi bobotoh sampunang ge lian kan memotoh momoi edohin ada gua maleng kuat satu bawa suber Om Santi Om